Atongoria a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza mambĩkĩte kambĩ gĩcũa-inĩ, irathĩro, ithũĩro na rũgongo rwa bũrũri kũrĩa matambũrũkĩirie mũng'ethanĩro. Mĩario ĩrerĩkana ĩrarutirwo nĩ President Uhuru Kenyatta ya atĩ mũnini wake Ndagĩtarĩ William Ruto aye gũkorwo arĩ na mũbango wa kũhũthĩra mbunge kũgarũra thirikari. Mimi ndio nilisaidia Uhuru Kenyatta. Kuweni na heshima kidogo. Hata kama hamutaki kuniunga mkono, wacheni porojo na propaganda ya bure. Wacheni kugawanya wa Kenya. Ati William Ruto anaweza kupindua mtu ambaye nilimweka kwenye ofisi? Please. Waraisi wetu sisi tunaona na tunakuonea 18. Huyu Ruto ulimwatia mamlaka ukienda Hague, na akakuja akakurudishia mamlaka yako. Angekuwa mtu mbaya ukemwatia hiyo ofisi, angevuka na kufuri na aende na funguo. Sisi tunajua pia huyu Ruto mwenyewe mlifanya na yeye first term, ukaona ni mzuri. Second term ukamchagua kwa sababu alikuwa mzuri. Jana umeita wazee 3,000 kuambia mambo ya William Ruto. Ulikuwa Sagana, William Ruto. Ulikuwa wapi, William Ruto? Watu wamechoka. Kama wewe umekosana na William Ruto, hiyo maneno inahusu sisi. Atongoria ya maugite ati ang'ethanĩri yao monete ta mĩeke yao yohotani ĩkunderetio nĩ ngumo ya mũnini wa president na ngwatanĩro yao ya Kenya Kwanza, na kĩrĩa rĩu mareka no gwetha kura na njĩra ya kwenda kũiguĩrwo tha. Mimi ni mtu mzima. Mimi ni mtu niko na akili zangu. Ati niweke serikali ndani, ati niende nifanyie njama ati ya kuipindua. I know what I must do, and I will never, I have never, and I will never, and it has never happened that I could be part of anything that would bring down the government of Kenya. And those who are spreading those lies, shame on you. Please don't bring propaganda that can divide our country. At no time has William Ruto even imagined that he can remove Uhuru Kenyatta from office. Ukiona giza limekuwa nene, kuko karibu na kupambauka, si ni kweli? Mimi nataka niseme hivi, yani naona aibu katika taifa letu la Kenya. Rais wa Jamhuri wa Kenya, aliye mamlakani, aliye na nguvu, aliye na jeshi lote, lakini hivi sasa anatoka nje akitumia propaganda kama mwananchi wa kawaida. Wakaambiwa kuja ongea na vijana, waongee na kina mama, ndio hao watu wa Tharaka-Nithi wawache kukosa heshima kwa mheshimiwa rais. Mimi nataka kusema hatutakosha heshima. Ni vile tu tumesema mheshimiwa rais tumekumisi hujai kanyanga huku. Hiyo sio kukosa heshima, hiyo kukosa heshima. Mũnini wa president na thiriti yake manyitĩrĩire atĩ gũtirĩ kĩndũ gĩkũmaruta barabara-inĩ rĩa metemeire ya gũcenjia bũrũri na njĩra ya kũũkũria, no na makĩria maroiga atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩtĩria kana gũcerithĩria ũhotani wao. Watu wa Kilifi, watu wa Pwani, tarehe 9 mwezi wa 8, tusipige tena pata potea. Tusipige tena ile kura ambayo mwingine analalamika imeibiwa. Kura ya urais iende kwa mheshimiwa William Ruto. Mũnini wa president erĩgĩrĩirwo gũthiĩ na mbere na kwambĩka kambĩ yake ya kũmatha kura mwena wa gĩcũa-inĩ mbere ya amĩroretie mwena wa rũgongo rwa bũrũri, ĩndĩ batuni yake ĩrauga ĩgũthiĩ na mbere na gũtambia mĩri ya Kenya Kwanza kũndũ gũtiganĩte. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.